šutirao 300 metara. Onda vi to kažete. Čudite go. A vi to pričate kao da on... Ali nema to, ja imam samo gospođu. Ali vi znate šta znači da ne napiše ništa, razumete? A mi smo svedoci događaja, imamo video nadzor. Ja sam plaćena, slušajte vi mene dobro, sada. Ja sam ovdje plaćena da radim samo ono što je ovdje napisano. Ja ne mogu ići preko toga. Ne mogu da vas pitam kao policijski službenik. Ne mogu. Da li činjenični Vi ovdje niste opis... policijski službenik, vi ste ovdje sve. Dobro. Ivana Stošić licem okrenuta, mislim, vi sad upotrebljavate položaj. Vi kažete da policija što napiše, što je došla 5 minuta tamo i otišla, da je to činjenični opis, a imate svedoke, imate oštećene, imate video nadzor, oni su mogli skrivati. Ne, pa vi ste sudija. Ali ja imam ovo što je napisano. A ko je to napisao? Policija. A gde su snimci do koja treba sada da vam dostavim? Da vidite da to nije potpuno ovo što je policija napisala. Kako to ima veze? Ja nisam plaćena da proveravam kako je policija napisala. Zamislite i to da mi budu plaćeni. Zanima stvari šta se desilo. Ne zanima. Mene zanima šta je ovde napisano. Ja idem samo sa tim, ja ne smem. Meni nije dozvoljeno da idem preko.